Mars ni somni paruk sang ni somni paruk ni nga ni ani a bazar thlir tu te chi bai ule nimin khan Iran chuan USS Abraham Lincoln chu cruise missile mangin an kap ni in Iran ram TV a puan ani a Iran Navy te chuan Qadr cruise missile mangin USS Abraham Lincoln chu vaw kama tangin an kapa US thlona phur long lian hian a omna hmuna son ta ti in an puang ani Iran ram press TV chuan hemi chungchang hi an puanga USS Abraham Lincoln chu cruise missile manga ka pha ka ron hnai le chuan an kap non leang ti an soi boka Iran Navy Commander Rear Admiral Saram Irani chuan US thlona phur long lian le thui roi long dang te che dan hi englai po in ngun takin an en renga an ram hnaya kalani chuan Iran Navy te chuan na takin an lo kap zelang atiani US le Israel ten Iran an dawron mek lai in USS Abraham Lincoln hi Persian Gulf a US chuan ada a tun thla ni ruk khan Iran chuan drone mangin an beya an fu ni in an soya US chuan Iran drone te hian Lincoln hian hnai po hnai lo ni in an soi ve thung ani heti la hian Iran chuan US in biakna nei mek angan in soi chu thudik lo ani an ti zela nimin khan IRGC khatam al Abinia Central Headquarters thupuang tu Ibrahim Zolfagari chuan media te komin US chuan an hlo chamna chu inrem na nei anga soin an hmai phi faian tum ni in a soi Zolfagari hian US chu na takin na vauzuya Iran a do hnuwa US chuan a din hun ngai lo le to don lo ti soin helai biala hian in sum don na hmun tur om to don lova tun hma tuel thele gas man tlo mangkha in hmule to ngai lowang ati IRGC thupuang tu hian American le Zionist regime telaka film khur turin an chevel ram te chu hriat tira US chu ven him na konga thurwal puitla ka ni lo ti in ram hlataka om Israel chau da ma saber ran ang mayamin enkol tu hi kan ma mo lo atia in ram veng him tur khan American ho hian silai mukhat po an ka in ringem atibok country atangin US President Donald Trump chuan Iran nen hian boruak thatak nuaya in biak nan nei ti soin Iran power siam chuana te beya tumna po ninga chung chol ria tum thu apuang ani kha Traman he thu soizo hnu lokian Iran Parliament Speaker Mohammed Bakir Kalibaf chuan thudik lawani ti in exa po saron siam ngala US nen an in biak lo thu le he thudik lo hi US chuan Israel nenan ta na chir du matanga in ham chu atumna nan soyani ati ni kha heti la hian Iran le US ten in biak theinan hian Gulf ramte Egypt le Pakistan te po in man la ni in Reuters chuan an tar langa tunkar chung hian Pakistan rama in biak na nei thei be sayani thu po tar lana ni bok tuna hian US chuan Iran ram Khark Island chulak sakam tum mek ni in sayani a he thlir kar hi Iran ta na thlir kar poimo tak an ramatanga tuel thei thon chu aza som kwa vel zetina paltlang ni in Reuters chuan an tar lang an soidan chuan trama sarkar hian Khark Island hi Iran ta na poimo ema wangin Iran nornan manan duwa he thlir mai baka hian Strait of Hormuz po sipai chakna hmanga lak mai te po an soi rian yome US hian an sipai tha 82nd Airborne Division chu Middle East a hian tirin sipai sang thuma tanga sangli vel an tir don ni in soyani a New York Post chuan US hian sipai sang ni vel a tir don an ti thunga Washington Post chuan Middle East a hian 1st Brigade Combat Team sipai tiran ni don an ti a he brigade hi 82nd Airborne Division noya oman ni Iran indona hian US sipai som pathum man thi to a zanhi som kwa velin hliam an tuar to boka Khark Island lak tuma sipai an tirani chuan an thi belle nual mai theiani heti la hian US President Trump chuan in ka hai nei na tura thil phut le rot na point som panga chu Iran hne na thonin Iran point hei hi an dong to a New York Times in an tar lan danin he rot na hi Pakistan kal tlang in US hian Iran hne na an thona US le Iran in kara hian Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir chu palai poimo berani me kanti heti la hian Iran chuan US rot na hi angin ngen ngaya in biak na pa ngai nei na tura bultran tu ni theidon MT ala chiang lawani Taman Iran hena in ka hai rot na lekha thon hi van tlang hriata copy tlang zarani lova a point sang te ro news agency lamin an chua chong na sa hle thunga Israel TV channel lar channel 12 in trama proposal point poimo an ta lan te chu hetiang hi ani in rem na nei ani theinan zau zo ka in biak na nei turin thakhat chung in ka hai ni se Iran in nuclear ral thu manai theina tur ti bo vekte Iran ram chunga uranium thit fim chun zom to lote Strait of Hormuz hong turin Iran a intiam turani ti te Iran in uranium thit fim sa kol te chu International Atomic Energy Agency
IAEA kuta hlan tur ti te Iran nuclear siam na mun lian Natanz Isfahan le Fordo te na tho ti topin IAEA en fia thei tura da turani ti te Iran in Israel beina man fir fiak pola tran pui thina ti topang ti te Iran missile siam chua thei za le ka phak chin bituk siama mani inven nan chaw missile man phalsak tur ti te chu US in a phut ani a heng te hi Iran in a ti hlotlin thei chuan Iran shrek na chu zawai hli vek ani ang ti te Iran in civil nuclear program nei chu US in a tran puyang ti te ani a report then khata chuan Iran ba ka helai bial himna chungchang po US in a soitel ti ani a hero hi chu ti huang ami ani deuh to thung heti lai hian Iran chuan US rot na hian hnol ni in soi ani a US rot na chan le nan hian rot na siam ve nga la US le Iran in dona ti top ngal ni se US chuan sipai chak na mangin Iran a beile to ngai la wang ti in tiam turani ti te tun in dona Iran in a tor na chu sum le pai manga rul vek tur ti te Strait of Hormuz chu Iran thun hoya official takin om turani ti te Iran ballistic missile program chungchanga bituk china om turani lo ti te ni a alandana chuan US le Iran ril ru hi la in person ri hle ani empo ni se tunari chuan US in Middle East a sipai tir belatum ni in alanga Iran ram hroi tu lang sarten na takin US an la chang le zel boka inka hai chu la hlat mel viawa chuti lai chuan US in Iran hne na rot na thlen hian US chuan in dozel a in remadu to zok ti alantir ni in a soi thei ome Iran in dona hi tuar tu ber chu tuel thei le gas siam chuan a mun ten ni a International Chamber of Commerce ICC chuan hriat thei china thil siam chuan na lam har sat na sat ber hun a thleng mek ni in an soi ICC ho tu John Denton chuan khovel chuan sang kha zakwa somsari chawa tuel thei har sat na to ayana sa kha tok mek ni in IAEA chuan an soya sum don na lam atanga thlir chuan hriat thei china tunanga thil siam na lam har sat na sa hi khovelin ala tok lova tuel thei le gas mana san chu thu ran ni se tuel thei le gas wana wanga thil siam chuan na lam har sat na hian kong tin reng in khovel mishing te min ti boi mek ani atiani nimin khan Israel police te chuan an ram mar lam Kiryat Shmona khua chu cluster missile in a deng ni in an soya he missile hi Lebanon atanga ka chuan ni in police te chuan cluster munition bom la puak lawan char ni in an in soya Hezbollah te chuan Israel an ka thu an puang ve ngal bokani Israel Foreign Minister Gideon Sar chuan exa post siamin UN Security Council a lekha thon thu a soya Israel chuan UN chu Lebanon helpol Hezbollah te fir fia ka puang tura phut thu a soya Hezbollah te hian Mars ni ni tang khan Israel ram chu missile le drone mangin voi sang thum zanga chuangan beito ni in a soibok heti lai hian Egypt Foreign Minister Badr Abdelati chuan Iran in dona ti reni theinana in mu khom na eng chi po Cairo khopuyan thleng thei ti a soya Egypt chuan US President Trump Iran biak tuma malak na support ti a soibok Germany Chancellor Friedrich Merz point US le Israel ten Iran an dona top theinan thei to pa chu zel thu a soya Germany chuan khovel ram dang ten in dona ti top tura man lak na tel ve du ni in an ram parliament a soya heti la hian malak na chu engpo ni se UN a pass nge ya tul thu a soibok ani nimina US President Trump thu soi thar ber chu US politics an el puite soi sel na ni a Iran lakan malak mek na chu hlotlin na ro pui takani ati Truth Social a Trump chuan post siamin kan ramin hlotlin na nei te hotat tu Democrats te hian kan sipai ten Iran rama hlotlin na ro puyan chan mek hlia khu tumin kan rama boinan siam mek ani nena kan chan hian hlawin an ho ema ma se America mi puite chuan thil thleng mek hi chiang takin an husi ani ati nimin khan Russia chuan Iran ram busera Rosatom nuclear power plant tan hathok Russia mi za somruk pathum te chu Iran rama tanga thiar chuan ni thu an puanga he plan a hian Russia mi hathok za thum vel an la om thu an puang bok RIA News Agency nan puan danin Rosatom ho tu Alexei Likhachev chuan he thu hi soin Russia mi la om za thum zinga po Russia rama phur chuale turan la om atiani busera nuclear plant hi Russia puina siamania Russia mi thiam te chu nathokin nanom meka Rosatom company hi Russia ram sarkar hnuai om ni in anni hian busera hian in an sakbel mekani tuna hian Strait of Hormuz chu KTP in khom puilai ang maina lun meka International Maritime Organization IMO Secretary General Arsenio Dominguez chuan boina cha hle ni in a soya tuna hian Strait of Hormuz a longsang ni velan tang khanga
heng longa hian hnathok tu sing hnih zetan omani heng long te hi Hormuz anom rei po le harsat na hian asadon ti na ni a rilru le taksa an tor na mai pi alama long khal turan mamo te tlak chamna na sataka thleng thuai don ani ati IMO ho tu Dominguez hian Hormuz Strait an ta na wanga harsat na hian insurance company te chon long nei tu te hnen a zang na dom nan pek du lo wangin long nei tu te sum hlowa turu hle don ni ina soya heti lai hian tu din hmuna chon helai belaram ten long mi te tran puina turan pek awangin harsat na lian thamala omri lo ni ina soibok nimin khani UN Secretary General Antonio Guterres chuan thu chua siamin Iran indona mo phurtu te chu na takina dema tunlai Middle East boina chu hundanga boina a ina nasa a khovel ram hruai tu terin le be seidan a ina nasa to zokani ati Guterres chuan mihring torna nasa tuala civil mi an thi belzela khovel pumsum le pai din munang hong mek hi arap thlak tak zetani chu wangin he boina chokchuak tu US le Israel te hi indona ti top turin ka ngena Iran pon thenom ram te be to lo turin ka ngena ni ati Guterres chuan Middle East boina chungchang le tunlai khovel ram sang boina re theinan personal envoy ruat thu a soibok bazari lo thira wangin kan lo me